Namar lada pi pla de kremyak sentui jong pi ba ujisu ulang utrai ba lada pinget ha ka do noi jong pi ba ublei ulapen mi pat ya u na ka jingyam pin la yem haba ubrio unget na do ka do nuan uyo man hak bat haba upla de kremyak sentui un yo la yem ka jin tho ka ong jar ubanget ha u un nom ba be lanu ru Naba om danjing e per hapedang uju bad ugrik. Uju utrai ulong kenrat ya baro. Bad uthe spa ker hai halor kito baro ke bakot ker pat ye u. Naba jaru bakot ker pat de kadang utrai un la yem. Hanrei kumno ke priyo kin khot ker pat ya uta uba kim sham langen. Bad kumno kin ngen ya uta uba kim juyos ngau. Bat kumno kinyo sgau klam unong yalam. De kumno kibriyo kila ban yalap lam dapha yaki. Kajin tho ka ong. Katno ki itinat ki kejan. Jong kito ki bayalap ya ka khubor babha. Henry baro kim shem la patyaw ka gospel. Namaru isya uong. Ko kenran mano balanget ya kata ka ba ulayo sgau dangi. Kumta ka jinget kawan na kabalayo sngaw. Bat kata kabalayo sngaw, kawan na ka jingelap yaw Chris. Henry nga kali. Hato kim siyam layo sngaw. Kilayo sngaw ken, namar ka sur jongki kalasap priyang kaleng kapertay. Bat kikdian jongki kilapoy syadu bakut kapertay. Kadbaw Jisu dang yaj harod kaduriaw Galili Melayu i arngut sipara Simon yaw balasin Petrus Madupara jungu Andreas Bagi abret jar ha kaduriaw Naba kilalong kinongtong dokha Jisu laong haki Ale bat nga Angan panlong yepi kinongtong brio Mar kumta kila ino elaki jar Bat kilabod ya u Ulalait kham syakmat bat lai saya kiway pat arngut sipara Jacob bat Yohanes ikon Zebedi kilayodon hakaling madukpa chimki Zebedi man penbet yakijar Jisu lakhot yaki mar kamta kila ino yakaling bat yalau kpa bat kilabod yaw Jisu